Pertamina Internacional Timor Pizza realiza no aniversário Badalawalu a cerimônia de jantar com fraternização no Door Prize ao funcionário Tomac, o Pertamina Internacional Timor, e a salão multiusos de Yemen Bebora Dili sábado foi na Laisne. Memang keberadaan pizza ini merupakan suatu hal berpengaruh terhadap ekonomi di Timor Leste, dan bagaimana dengan kerja keras dari seluruh tim, dari tim marketing, tim operasi, tim finance NGA, serta corporate secretary. Jadi semua ini adalah kerja keras kita semua. Saya yakin ini hari yang sangat berbahagia lah untuk kita semua, karena kita bisa refleksi juga di akhir tahun, masuk tahun lagi 2025, dan teman-teman juga tadi udah lihat Pertamina Bau Futur ini kita bicara Pertamina di masa depan. Jadi kita nggak bicara Pertamina yang masa lalu, tetapi bagaimana peranan Pertamina di Timor Leste. Kita tahu bahwa kita tidak hanya berbisnis, kita tidak hanya melakukan hal-hal yang komersial, tetapi kita juga berperan serta bagaimana kita turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Timor Leste. Primeiro-Ministro Kairala Sanana Guzmão, lihusi virtual parabeniza serviço roto nebe durante ne, picha haloona ho difo confiança ba cliente sira ia Timor larantoma. Dan serviço lá, na residência, o serviço lá Timor sira, serviço de carreira, alemão de carreira, mas serviço cliente sira por Akila, Bene, Kodong. Tambah Bene Hamli, Forum yang belakang ini kata. Jadi, Rossi, Dom. Bagaimana maka, parabéns para ele. O suor do futuro. Tudo não faz preciso nada, não falo de nada. A relação de que teve a gente que morou na Indonésia, a relação de irmãos entre empresários indonésios de Yemen, de tudo. A família internacional já se decidiu khusus itu ini saya hak tentang ini sendiri, maybe kita dulu servi ho amizade. Líder nasional Taurmatan Ruak Mos congratula pizza ba serviço diak nebe durante halaona liu ba serviço cooperação ho governo Timor-Leste. Desenvolvimento internacional Moresca, nós desenvolvimento no leste, a estátua da linha internacional de Moresca, a fato muito sucesso político e carreira, o desenvolvimento da linha internacional de Moresca, sai fora e foco da pizza que Cerimônia jantar com fraternização, né? Pizza Mos dada sorteio banyak funcionário sira no manang na insira hetan hadiah especial makanesan, kareta ida, motor hitu, kompor gas, geleira, dispenser, máquina fazer roupa, telemóvel, smart TV, nossa san sira selo.